Hari ni kita nak tengok launching Infinix GT 30 Pro dengan Infinix Expect GT. Apa yang gila, dapat jajan macam-macam. Tablet gaming dapat pensel. Ada Kamen Rider Kamen Rider Infinix GT kat sini. Baik konten Kamen Rider dengan Mobile Legends Malaysia. GT leveled up with pro-grade quality. Chipset Gaming kegilaan chipset. anak-anak muda. High Sejuk dan efficiency menyegarkan. thermal. Dapat casing The Mac kipas case lah uses sepanjang flagship hari chipset full and FPS. integrated Bukan long sekadar lifespan. gaming. Korang tengok video play, apps, For passionate foto semua gamers, boleh. you Nampak can tu use it macam-macam to view the cara map. boleh mandah kabur cukup semua ada. You touch, Tinggi making touch sampling every dia sebenarnya. swipe ultra response, cuts 600 lag nits, and motion blur. 4500 Light sedap mata exposure. memandang. Itu dia. Custom layout Antena over slow tak ada 14 masalah dah. esports Kali grade ni dah antennas. 360 All darjah. Ini capturing ada dual 5C video. action. Wow. And 36 months of tahun security update patches. bos. Bapak Yeah, it's puaslah GT kali from ni. laptops GT to wearables Versace. and cooling gear. Boys. Boys. Dia pegang je dah nampak macam pro kan. Belum main lagi. Pegang je, ni pro. This is ada karakter, ada aura, ada. Macam harga dia. Baik kan? Jangan lupa tengok review aku. Apa pendapat korang? Baik beli Infinix ataupun